पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इश्यू, गोंयकारांचे एक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत. मडगांवांतले ज्या बँकेचे 10 लाखा वयर जे टॅक्स पेंडींग आशिल्ले त्या बँकेत मडगांव म्युनिसिपालिटीचे सीओ आणि त्याचो टीम वचून त्या बँकेच्या मॅनेजराक रोज दिवन तांकां गांधीगिरी स्टायलान तांकां सांगलां की वॉर्न केला ते टॅक्स बेगिनच्या बेगीन फारीक करचे नाजाल्यार फुडले कारवाय करतले. ज्यांचे कोणाचे अजून सुद्दां मेजर टॅक्स डिफॉल्टर्स जे आसात तांचे आमी लिस्ट काडिल्लें आसा आनी एक तांकां एक याद करून दिवपा खातीर म्हणून आज तांकां आमी गुलाबाचे फुलां दिवन याद केल्ली आसा. तुमी पळयलें आसतलें की आज येस बँक, दुसरी म्हळ्यार आंध्रा बँक, तिसरी म्हळ्यार विजया बँक आनी चवथी म्हळ्यार पंजाब नॅशनल बँक हांच्यो ज्यो ब्रांच्यो मडगांव म्युनिसिपालिटी हे लागीं वाठारांत ज्यो आसात तांचे कडेन हांव म्हजे टॅक्स ऑफिसर आमचे ACO येळेकार बाब दिलीप खानापूरकार हांचे आमी एक टीम करून आमी थंय गेले, तांकां याद करून दिले बऱ्या भशेन की पळयात तुमचे अशे अशे टॅक्स डिफॉल्ट आसा तो तुमी बेगींतल्या बेगीन तुमी क्लियर करात नाजाल्यार कायद्याच्यो ज्यो पळय बाकीच्यो ऑल्टरनेटीव ऑप्शन्स आनी रेमेडीज ज्यो पळय आमकां अवेलेबल आसात ताचो आमकां उपयोग करचो पडटलो. दीस इन्क्लूड्स इवन इशुईंग ऑफ एंड एक्झिक्युटींग ऑफ वॉरंट. ओके, ताजे उपरांत जी पळय आमकां ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल जे पळय आसात फुडें फुडें सेक्शनांनी ते आमी टायम बाउंडाचो आनी हें ना, आतां हे ऑलरेडी टायम बाउंड जाल्लें आसा. दीस इज मोर दॅन वॉट दे हॅव बीन एन्जॉयींग द what is the rightful gain of the municipality as of now. 10 लाख टोटल बँक. गोवा महिला मंचान कदंब बस स्टँडाचेर धरणे धरला. तांचें म्हणणें अशें आसा की कदंब बस स्टँडाचेर जो टॉयलेट आसा थंय गैरवेव्हार चलता. 10 रुपया घेता, संडासाक बी वयता तेंच्या कडल्यान, उदपाक वयता तेंच्या कडल्यान 5 रुपया घेता बायलां कडून. पण आनीक घेतात पुरुश फी, टुरिस्ट फी तांकां 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया अशे जाय तितले पयशे घेता. आनी विचारल्यार जाल्यार कितें सांगता, तुका जाय तें कर. जे कितें आमी आमच्या हेच्या प्रमाणे जे आमकां कितें दिलां आनी तिणी कितें सांगलां त्या प्रमाणे टॉयलेटीचे थंय व्हडलो बोर्ड जाय तो आमी लायतले. दुसरो म्हणजे लेडिसाच्या हितून टॉयलेटी लेडीसूच वयतली आनी ती लेडीसूच क्लीन करतली, तितून जेंट्स कोण वयचे ना. तिसरें थंय लेडीज फ्री टॉयलेट आसा थंय बोर्डूय लायतले आमी व्हडलो. Last year this must be our 5th time that we have come here. You know, I don't regularly come this, but I just come to check when I receive a complaint that whether this is happening or not. And every time I've come, they have said 5 rupees or 10 rupees. We have been receiving many complaints about the overcharging in KTC bus stand toilets. So today was 15th March Consumer Rights Day, we had come for a program. We decided to come and check what is going on here. We sent two of our volunteers to go and see how much they are charging, and he said 5 rupees each when they asked. And the board there clearly says 2 rupees. At the moment they have changed the thing for urinal 2 rupees from 1 rupee. So we are saying that why should we pay extra? Because we complained last time, they changed the contract and he's doing the same thing. And actually maybe even worse. So many complaints have come that even the toilets are dirty. There were ladies here who use it regularly. And they said that the toilets are so dirty, and when we asked them how many times do they clean it, they said twice, once in the morning and once at night time. आज काँग्रेस स्पोक्सपर्सन तुलियो डिसुजा हांणी पत्रकार परिशद घेतली. परिशदेन त्यांनी पत्रकारांक सांगले की फोंड्या आनी मडगांवांत जी ODP जाल्या ती सारकी ना, ती गव्हर्मेंटान फाटीं घेवची आनी ती परतून एकदां करची. आनी हो revision of minor alterations in the ODP has been done with far-reaching changes which have come up after the draft map was kept for 60 days objections to the public. After the draft map was kept for objections to the public for 60 days, only
certain objections which have been raised, they need to be incorporated, objections. And the section 35 of the Act clearly talks about objections. It does not talk about suggestions, but unfortunately even the notification itself is violative of section 35, where they are talking about objections and suggestions. म्हाका दिसता हो ODP कोर्टान कांय लोक वचपाचे आसा, आमी एग्जामीन करून पळयता, चॅलेंज करपाक, कित्याक हो ODP इलिगल जाला आनी ह्या ODPचेर कांय वस्तू जाल्या which are not in public interest, because the Act and section 39 clearly says that any changes that are done should be in public interest. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. गोवा कॉलेज लायब्ररी असोसिएशन आणि नारायण झाटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन रिइन्व्हेंटिंग द अकॅडमिक लायब्ररीज ऑफ हायर एज्युकेशन हेचेर नॅशनल कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. ह्या नॅशनल कॉन्फरन्सीन गोव्यातल्या विंगड लायब्ररियन्स लायब्ररियन्स तसेच स्टुडंट्स यांनी पार्टिसिपेट केल्ले. तसेच भायरच्या राज्यातले महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक हांगासून पब्लिशर्स पेपर सुद्धा आपले प्रेजेंट केलेले आसा. The activity of the library, that is local history librarianship. This college is running here for 35 years. Through library, what you have done for this area, its tradition, its culture, and it should be correlated with your curriculum. As I said to you, I have been the principal of several government colleges, and I have realized how difficult it is to make someone do that work or to get that work done. But this year we thought, why not a seminar on the other areas? And our other areas in a commerce college is sports, important area in fact, sports and library. When I am addressing now today 50 plus librarians, that means I am addressing 50 plus colleges. The activity of the library, that is local history librarianship. This college is running here for 35 years. Through library, what you have done for this area, its tradition, its culture, and it should be correlated with your curriculum. सिव्हिल इंजिनियरिंग भितर जे नवे टेक्नॉलॉजी येता तेजेर मडगांव रवींद्र भवन हांगासर ऑल इंडिया 2 दिसाचो सेमिनार आसा. त्या सेमिनाराक आयज उक्तावण जालें. Today with eminent personalities who have done wonderful things in the engineering faculty, in the civil engineering faculty, and that is why they are here today to guide us from their experiences. Now as students, I always say I am also a student. I will never stop being a student, and that is what we have to all as engineers. We have to focus into our world that we are students now, we are students, will be, and till we are there in this world, we are going to be students. That is why innovations come. If we say that enough is enough, what we have studied, that is enough, we don't want anything else, and we have to do, I think, down the line, it is not going to help you anywhere in your life. So we have to work in solutions along with cutting off cost, and I think the eminent personalities today will give us, guide us in how to cut costs and find solutions. And as young students here, I will request you that sincerely be attentive, because every session here has got a lot of meaning. I am going to the today thing where every session has got deep meaning. To have a patenting cell, because that's a part of parcel of our life, and India has always been falling short of having good patentable products and things like that. So if IEI, inside the IEI cell itself, inside the IEI ambit, if patenting cell can be brought in, and we can help some of the small and medium enterprises and also some innovative ideas to be converted into patents, I think that we can do, because the word innovation is part of today's program. So if innovation has to be recorded and given its due respect, I think we need to have a patenting cell and patenting support.
Goa Innovation Council, I'm a member of that. We are trying to do that through Goa Innovations Council. So it doesn't stop us, but I think through IEI also we can start offering those services to industries and academics. आंबेडे नगरगावच्या अंगणवाडी सेंटरार भुरग्यां खातीर बाजार डे दवरलेलो आणि ह्या बाजार डेक लोकांनी भरपूर प्रमाणात उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिलो आणि ह्या बाजार डेच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे भुरग्यांक कशी बाजाराट करप हाचे एक बालपणानच शिक्षण दिवपा खातीर हो बाजार डे आसा. आमच्या अंगणवाडी तर्फे नॅशनल सेंट्रल कडून आम्हाला अशी स्कीमी आल्या आहेत की पोषण सप्ताह 8 मार्च ते 22 मार्च पर्यंत त्यांच्यानी सगळे एक प्रोग्राम घ्यायचे. बाजार हाट करायची मुलांची, म्हणजे मुलांना कसा बाजार करायचं ते शिकवायचं. त्याच्यानंतर होम व्हिजिट करायचं. होम व्हिजिटला जाऊन गर्भवती बायकांना काय आहार घ्यायचा त्याच्यावर माहिती द्यायची. मालनरीश मुलं असली तर त्यांना कसं वर काढायचं पोषण आहार देऊन ते सांगायचं. असे अनेक वेगवेगळे हे आयटम आहे. म्हणजे 7 आहेत. 7पैकी एक रॅली काढायची पोषण आहारावरच. बाजार डेचं मुख्य म्हणजे मुलांना आहार कसा द्यायचा, घरच्या पालेभाज्या, पिझ्झा बर्गर असला खायचं नाही, पालेभाज्या खायच्या. त्याच्यानंतर नाचण्याचं सत्व घ्यायचं. ह्याच्यावर मुलांना माहिती मिळायला पाहिजे. म्हणजे त्यांना बाजारात कसं करायचं ते शिकवायचं, ही मुख्य गोष्ट आहे. होली स्पिरिट चर्चीचो पादकार फादर अविनाश रेबेलोन आणि होली स्पिरिट चर्च ग्राउंडार 3 दिसांचो एक कोरेजमाचो रितीर करून हाडला. हाचे वरवीं लोकांनी आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक आनी आपलें जिवीत बदलूंक गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळुया. पळयत रावात. प्रुडंट. नमस्कार.